Ha kabayadai badune usnem jubili ka jingkermen jong kabalang Katolik. Na jiwai diocese kalapan bayrunti ia baro ki khatratali ki parish manlay riblay pilgrim sepo aying mane Saint Teresa of Child Jesus parish jiwai. Kumta ha ka arfa artarik unai wing araja arposan ki payrungay jong ka Annunciation Church parish namdong. Kilayo banlay yasim menta ha kane ka jilay pilgrim. Makajiyay riblay siya katay kaying maneba. Ndray suwaban sedang ya kane kajiyay pilgrim na po parish namdong. Lapenlum pelang suwa ya kipay rungay hakmat ying parish. Hakapo prasiteng menstem. Manpengkrek kamha ya kane kajiyay pilgrim. Bariblay lapenlong na kajiyang duway. Malayalam da Reverend Father Simeon Sungo parish priest. Hakajiyang lang rangkat i Father James Elisa Bare. Pada semrap parish namdong. Bat kipay rungay kibalewan poirunti na kikhat-khatali kibalang sinong badan hapo katay ke parish. Kipay rungay kilawan yasim benta sirhem hakane kasngi kabalapan long ya katay ke pilgrim kabasyo jimut batlong mensim sibun nadu karukom yay perusahaan kikali halenti. Endala poy siya po pilgrim sentar lapenlong ya kajing mane sakramen hakajiu kapor kipay rungay kilayo benta haga sakramen yung penyasuk ni ka sakramen yung pala malapan kut ya katay ka pilgrim da kamas bakhuit kanay kadili pilgrim kalalong kabayay ya ruti nadu bami napo paris namdong nadu habanda poy haying manu katedral paris juway. Kanay kasngi kalalong kawakpan kaman mensim sibon ba kipay rungay kibalay sim benta hagatay kasngi bakalalong ru kabajok hagibabon kilyang